Maroiba Pau, Chief Minister Yumnam Khamchana Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari ga unaduna Manipur ge lambi thongi phaganaba takshin kre. Laikai ama phaba haibasi laikai adugi ahalaman amade naha sing phaba yamna mathau tai haina MLA Thangjam Arun Kumar na haikre. North East India ki sharuk asi kari oirakani khanbada akiba pokle aikhoi puchindrabadi kanba ngamloi haina Khongnang Thaba University ki VC Professor N Joy Kumar na haikre. Amadi migi culture na henalum na lobadagi ngaside aikhoi ki khunaida chatnadaba kaya taunarakli basi afaba nate haina Irabot Foundation ki President Gopen Luwang na haikre. Kurumjari ISTV ki pau miyeng tabiri bising butaram nok cheri hoji pau santon pijari. Chief Minister Yumnam Khamchana, Prime Minister Narendra Modi amadi Union Home Minister yauna Center ki luchingba kayaga unaba ki manung chana Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari ga su unaduna ngarang New Delhi da laiba mahaki office da unakre haire. Unaba du da Deputy Chief Minister Nemcha Kipgan amadi Loshi Dikhosu sarugyaki. Manipur da paikhan liba tongan ba lambi sembagi project singi oiriba phibam Union Minister da khanghan ki haire. State asida lairiba National Highway singi phibam hena phagat hanana ba haiki haire. Union Minister Nitin Gadkari na su paikhat payaba thabak sing paikhat kani haina thajaba pirakre haina pau asina makhatari. Nongmaibong Chapram Lerak Development Committee NCLDC ki Nipan Suba Foundation degi thoram Multi-Utility Park Nongmaibong Chapram Lerak Imphal East da pangthokre. Thoram adu da Wangkai Assembly Constituency ki MLA Thangjam Arun Kumar, Nongmaibong Chapram Lerak Development Committee ki Chairman Chapram Rupachandra amadi Stern Students Club Nongmaibong ki President Wahingbam Ishur Chandra na marueba Mayor Singh oina saruk yakibaga loinana Nongmaibong Chapram Lerak Development Committee ki Thongmi Singh amadi laikai gi ahalaman kaya na saruyaki. Thoram aduga mari lainana laikai aduda laiba chahi yamlaba ahal oiraba singda achamba khudol sing piduna ikai khumnaba utkibaga loinana mioi ahumda meritorious award suyan thoktuna pungning thogatki. Thoram aduga mari lainana MLA Thangjam Arun Kumar na laikai ama phaba haibasi laikai adugi ahalaman naha oiriba sing phaba yamna mathau tai laikai asigi development ki thabak paikhalakpada miyamna saugatpiu wangkhai kendra gi oina ising ichau thorakpada saphanaba thabak paikhatpa hore amadi ahenba development kaya paikhatlagani haiki Sinamthan pungi lairiba retaining wall si already halaki sahi sigi mamangda koina sanbasi 140 meters challe 140 meters is the 15 meters amasu thabak oina paikhali kunna 55 meters is chanba loiragadi ngasai ising padara kogi ising kaira kogi do khara moti pharadra ina khali baroina wangkai kendra gi atopa jaga su se lamlong gi da yam toina kaiba jaga ama lamlong thongde kitang haidaraga madu su koina foot meter muki leng amagi retaining wall su akoi chanba loijare atopa somna kan gi ayang pali gi lambi sengma kogi matang si yam dispute amadi leire masi loina kogi marakta misunderstanding amadi leinare PWD dama haini PhD nama haini atuna moi ga dum phamin raga akoi sob tongna badi hona jari agi pereta lambi thagok punna main road ka IBR ka tharaga hapasi lambi yangkhai mari sui punna lambi yangkhai mari ni masi semakpada matam kitang di changni aduna atai laira ki kholoki macha sing leibising sidi akoi mayam tanraga tongminasi North East India ki sharuk asi kari oirakani khanbada akiba pokle aikhoi punsindrabadi kanba ngamloi haina Khongnang Thaba University ki VC Professor N Joy Kumar na ahanba North East Indigenous Games and Cultural Loishinbagi thoron da phongdokre Amuko MSF amadi Yellow Masana Yokhat Kanglup YMYL na sinduna February kunga humdoi daki hauduna tongan mafamda pangthorakpa Indigenous Games and Cultural Meet loishin bagi mapan kangjebungda pangthokiba thoram aduda amuko gi President Sanjoy Sorokhaibam Art and Culture gi Joint Director Marina Shri Mairenbam Kabui Union Manipur ki VPL Lanbot Kabui Thadau NP Manipur ki General Secretary Michael Lamjathang Thadau Folk Singer Guru Roven Masangwana Chingbana Sarugyaki
Thoram aduda Assam, Tripura, Nagaland dagi lakpa yauna tongan ba singi indigenous games amadi jagoi sing utki. Thorunga mari leinana Professor Joy Kumar na makha taraduna North East India gi sharuk da leiriba miyoi sing asi tongan ba phurup maming da leijaragasu mangoloid ngaktani. Aikoigi I mari thige hairabadi East Asia amadi South East Asia romda thigadabani. Thailand na chingbaga aikoiga manaba kaya thengnagani. India romda yengbada aikoigi phibam kari oiribage khangbangamdre. National anthem da North East yaudre. Political gilam da su nathaiduna thambiri asiguma phibam asi mayoknagi hairabadi North East punna thengnaminaba changi haike. Madam Sana, proper care not knowing a bigger social groups in the Masigi, Mayokta, Masigi, North East India, and the Northeastern region is in the city. Akumbagi, Satamama, and a Najama is Satamama in the Masi, Lias Natorpa, when a Netherlands or money, Aina Aidi Northeastern region, the Ladiba, we could we belong to the same ethnic community. Karama community no have a Mongolaki, Nimani, Asian Stocky, Manaba Kayamulai. I don't money to kind of have a ethnic group later over the Lady Young Sandra Marini, a son looking like a lady, that in the country, I'm a little we belong to the same community. Luna, Northeastern region of Manipo, a new issue, a second anno, high country, high Tadani, East Asia, Southeast Asia, the neighbor, the kind of Kapus in the Super Thoramaduda Sanjoy Shorokaibamna Makataraduna, British ki Loila Makada Leram Labalamdam Asi, Maming on Toklaga, India Langana Makatana, Loy Chanduna Tamli, Manipur Asi, Art and Culture, Games and Sports Natana, Tourism, Agriculture, Horticulture Natingbadasu, Malengi Kwaidaki Paba Potok Putok Pangamba Lamne. Hiram Kuding the award palaitrabastu, Matam Queen Namtaduna Tambibana, Asonba Amagumna Laibani. Akogilamdamasi, Machet Tugairaga. Haugalakpa ngamdana bhotnari lisingani kunga humdoigi me ahumdagi lamdamasi thugaina bhotnari basi kukina natte India na maming olaga landarakpane makoina tolop piba bom nongmai piraga landa halakpane state amadi central force na kanba ngamdabadagi aikhoigi naha singna kalhobani namtha biraba tuhat piraba aikhoi amuk haugatnanaba punna thengnaminaba tangai fade haiki Awanu tunai awa porno hana badalai koi asama daite romine se Manipur se 1949 lagi naphud lopsi ki bedagi di nasigi tunai asida yokoi bioi bagi hinggi bari mau yok kidre magai kaya da ikoi bu namthari policy kaya mut reports of salami adu ikoi tunai da leba ikoi marot le bazati nu sizaba adu tahi sa kaya ki civilized lewa athuk pura mamang thangwa ahal singagi masa masu koina aikoi maun namtharamniwa wawen India gi asawa sawa matu sanadro akoi artificial oiba law sing impose of singa se aikoi gi music matagi takak tinga ki people la ki gramle Pokpatagi nasi pamana aikoi ningtam hingwet pamba adu kabu mani dana ki makha mika polaga hingwa hingul pamba kabu ni Marabadula, Nico Amato is in Gumlaga, he seeking a high Kando, Pulai Amaki New Matani, Marabadula, a queen, Irema, Siki, Ladiva, a quick in this game, a quick in this net, a quick bar in this net, with the simple plan, a quick tourism, one of us sing a sister, no, they see people sing interrelation and the excellent program of the young, the business in young, Irabor Foundation, Manipur, All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization, Amasung All Manipur Art and Culture Students Union na punasinduna One Manipur, Our Food, Our Culture, Our Identity Haibatimda, Nomangi Oiba Cultural Confluence Ki Thoram, USAC Community Hall, Kawalilando Lampak, Imphal East Pangthokre. Thoram aduki manung chana tongan ba yelhaw phurki mioi singna natki oiba thabal chongba amasung kabui jagoi sing utki. Thoram atuda Irabor Foundation Manipur ki President Khunjamayum Gopen Luangna apunba amata oiba Manipur ama oihanbada wa khak ngang bana yaroi.
अपुनबा मणिपुर अमगिदमक अखोइगे चिंजाक कल्चर आइडेंटिटी मसक खंगबगा लोइनाना थबक ओइना उतपा मथौ ताई इपाइपु सिंगना थमलंबा चिंजाक सिंग असिदा नाट की ओइबा वारी कयागा लोइना दुना चटले कल्चर ना अखोइगी मरक्ता पुल्लिबा मरी असि काउथोकलगा मीगी कल्चर ना हेना लुमना लौबदगे ngasiदी खुनाई असिदा चटनदबा कया तौनरकलिबा असि अफबा नते असिगुबा फत्तबा चटनबी कया असिदगे खुनाई असि कलहोंगनबगिदमक वन मणिपुर आवर फूड आवर कल्चर आवर आइडेंटिटी हाइबा वाखलोंदा थौरम असि पांगथोकपनि हाइखि कोई कल्चर है करना मिरम लमगी कल्चर ना है ना कोई ना यानसलकपा लुहोंगबदा सोराता नत्रगना मी लेगिदबा पोकबदा तोंगान तोंगान बा कल्चर सी यानसलकांदा ngasiदी कोई लुहोंगबदा सनागी कुंदु सारकांदा हुगलकपगी ट्रेडिशन अमा लाए सनबी मुथरकपजिनो ओरकांदा ngasiदी कोइगी मणिपुर जे कांग हुंगचाइबा इकोनॉमी दा सलाक साबा अदुगा अमगा अमगा ताइसनबा याबदबगी फुबम अमा लेरकपजे मसी अखोइना थ्रू अखोइगी फूड्स कल्चर अदुगा आइडेंटिटी सिगी खुथांगदा कोइना वन मणिपुर से अमतनी हाइबगी खोलाओदो ngasi इवेंट अमखक्ता नतबिदा हिस्ट्री मोइना पुवारी मोइना लेहोंगनबगी खोंथांग मोइना ngasiदगी खोय सुगुम्बा कल्चरल कन्फ्लुएंस से पांगथोकसबनी हाइना सुमाना थमजगे Kerala की त्रिवेंद्रम लेबा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ISST ना तोंगान बस्ते स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मरमदा वर्ल्ड क्लास एडवांस रिसर्च फैसिलिटी पीरी हाइरिबे इंस्टीट्यूशन अशिना अतोप लेबाकसिंग द लेतबा इंडिजिनस ओइबा टेक्नोलॉजी कया सेमगतुना इंडिया सु स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी दा खुमांग चौकसिलकली हाइना इंस्टीट्यूट असि की प्रोफेसर वाइस चांसलर Vice Chancellor Professor Guruvila Joseph na phongdoragli PIB Imphal na sinba press tour program gi manung channa Manipur dagi chatkiba media gi team ga institution asigi ProVC ga unabada wafam asi makna phongdorakhibani ProVC asina makha taraduna Indian Space Research Organization ISRO gi makhada lisingani tareta linkhat kiba institution asigi maru oina pandamde space technology hena phagatna bahona bani institution asina aerospace engineering amasung space science ki matangda BTech MTech amasung doctoral program kya su hangdokli institution asidagi pass out oidaba singna ISRO natraga atopa institution singda thabak tawbagi khudong chaba supiri हाइरिबा खुदोंग चाबसिंग असि मैरोय सिंगना मपुंग फाना लौनबा अंगांग ओइरिंगेदगी हौना स्पेस साइंस की मरमदा खंगनिंगबा हाइनिंगबा पोकननबा खोनामिनबा चंगी हाइना फोंदोरके थौरमदुदा मीडिया सिंगना हंगबा मरी लेनबा वहांगी पाउखुमसु ProVC ना पेखे खोंगचत अदुगी सरुकामा ओइना मीडिया की टीम असिना इंस्टीट्यूशन असिगे क्वांटम ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी लैब स्मॉल स्पेसक्राफ्ट सिस्टम एंड पेलोड सेंटर ना चिंगबा लैबोरेटरी कयादा विजिट तौखे Empowering tribal women through integrated farming system in the Tamenglong Hills, Manipur Haiba Hiramasida, Nomagi Oiba training Galoinana input Yanthokpagi Thoram Amangasi, Lampel Pata Laiba ICAR Manipur Center Gi, Loktak Farmers Hostel Pangthokre. ICAR 4 Eastern Region Patnagi NAH component की सेंथंग मखादा ICAR KB के तमेंगलोंग ना ICAR RC4 NAH Region Manipur Center Imphal Manipur अमदे ICAR Research Complex Eastern Region Farming System Research Center for Hill and Plateau Region Ranchi ga खुशम नना पांगथोकपा ट्रेनिंग प्रोग्राम हाउदोकपगी थौरम अदुदा ट्रेनिंग प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर ओरिबा ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन रांची सेंटर की सीनियर साइंटिस्ट मधुमिता दास गुप्तना ICAR 4 ईस्टर्न रीजन पाटना के NAH कंपोनेंट की मखादा नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेरिबा लौमी सिंगदा मखोई की इंस्टीट्यूट ना लौ सिंगु बगा मरी लेना पुथोकचबा टेक्नोलॉजी सिंग असे खंगंदुना एम्पावर तौनना बखोनाबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमने इंग्लिशिंगनी कुनगतरुक असी इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर हाइना पालन तौरिबा असिगी मनुंग चना अहानबा तांका की ओइना मणिपुर के तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट लेरिबा नुपी लौमी सिंगदा इंटीग्रेटेड फार्मर सिस्टम की मातांगदा ताकपी तंबीबा ट्रेनिंग पीबगा लोइनाना मखोगी इंस्टीट्यूट ना पुथोकपा अफबा मखलगी एग्रीकल्चर इनपुट सिंग पीदुना थाहंदुना लौमी सिंगी लाइवलीहुड फगत हन्नना बखोनगने
Tamenglong District ki nupi longmi singda takpi tambigadoriba integrated farming system model ase atopa mafam singda hana taukraba amade mai pakraba model ngaktani IFS model ase state asidasu sungsoi soidana chanagani amade mai paktuna longmi singi income double power hengat kani haina plan tauri haiki. So that capacity building is the prime focus of today's era, and including the women farmers, because they are the basically one who manages everything. They manages inside house, they manages outside house. So if we can empower them, that will reach to a larger proportion of the society compared to the male farmers. So that is the basic focus, and that's why we are here. ICAR RCER Ranchi Jharkhand ge Principal Scientist Horticulture oibata natana Integrated Farming System ge expert Dr. BK Jhana ngasi ge training program asi maru oina nupi lomi singda anoba agricultural technology sing asi khanganduna makoi bu empower tauna bahona bani lomi sing ge income double natraga triple ohenna ba amata ngairaba lambi de integrated farming system na oigani ngasi ge training program asi da lomi khara khakta yaujarabasu training phanglaba lomi sing asina master trainer ama oina makoi gi khul yauraba matungda makoina makha tana atopa lomi singda takpi tambiduna community pumbada integrated farmer system gi wakalon asi pakthok chawthokna ba pandam thamli haiki. Like this, we are how to integrate the different components as per the components of IFS. So one should be the product, and the byproduct should be recycled. So by this, they are having the lower cost of production also, and this will lead to their livelihood enhancement. And as per the PMO slogan also, Sabka Saath, Sabka Vikas. Lenga kiloshang singdagi laktuna sthari bopolam khudingmak miyamna jackson na ngak senduna tung koina channa na bahona minasi haiduna MLA Kongkham Robindro nangasi uchiwa awang lekai da leiba water supply scheme asi Imphal West District ki PHE department na Sava village water and sanitation committee da khushinabagi thorum da haikre. Close the water tap after use always. Conserve water, conserve life. No water, no life. Save water, save life. Water is life, treat is life na chingba. Placard ching paiduna. Jal Arpan Divas thoram pangthokhibaga loinana. Department ki makai dagi hairiba scheme asigi ishing asi thakpa yarabara haina test tauki. MLA Kongkham Robindro namakha taraduna Imphal Turel gi ishing asi Turel da nung laingoi pekpa singna maram oiraga ishing asi haujikti siznaba yadre ishing molapagi maram asi assembly da phawa pukhatuna khana khiba laikre je minister Waikhem Chana Luchingba anobelengak asina nung laingoi pektuna hingliba mioi singsu saphanaba amasung Turel gi ishing phananaba anoba khongthang ama lokhalakani haibage thajabalai phongdoki. जीविका थीनो हुनबदा इसा इसा के हिंगो हुनबदा नुन कोपा म कोबा नेचुरल रिसोर्स को हुनबदा असम बि पामय थेकोदा नकन नमबा तुरिंदा लुन चाबल पा मेंगो चाबल पा सुगम इशू में आज हेकल पदगी कोई तुरिन सिंग असिबु मगर कोई नांबा अथवा दु दु फंगनि मसिगी इशू से परान थागलमने एसेनि दु परान थागलमने करिगिनो दा मफम ममदि कानबा नुं लेंगोई पेपा कोपा मखोई दियाम कानबा मखोई सेंदो अखोई सेंदो लंबी लेबा दो यम सारि को को मेंगोई कानबा सोना लाइसिंग अनै धरामिना इसिंग अनै दो को सीजन रो प्रजा सीजन रकाना नारकांदा सोना प्रॉब्लम थोइबा हॉस्पिटल अखोई लेबगी डाइंग सेंगी नतगा अमगी मगी नारपगी एक्सपेंडिचर हेंगई को में द सिटी कनेक्टेड गड लेबलिना सिटी पोसे इशू फल थाका पने दु Bosem amadi Kosem gi exam center singda migi ichau thokle haina Kuman United Clubs and Mera Paibis Association Women Wing Secretary Thangjam Rebecca Lemon ngasi KUCMA gi office ta permission unabad haikre mahana makha taraduna hojik chathariba class 10 amadi 12 ki examination sing asida mayang Imphal gi examination center singda exam thariba mahiroi singi mateng pangba lakpa amadi macha masu singbu thinba natraga thawai waduna yaurakpa mama mapa amadi mari mata singna purakpa gari singna traffic jam thoktuna migi ichau thokle
इरमदम मणिपुर की तुंगी युम्बिरेल ओइरकदबा एग्जाम असिबु अनफेयर मीन्स के लिखुन थीरिबा ममा मपा अमदे गार्जियन सिंगना मसक थियनबदा नतना खुनाई असिबु मांगथरकपदा अचौब मतेंग पांगसिले मचा मसु सिंगे असेंग लाइबक चांगेंग असिदा मनिंग मखा तमना महिरोई सिंगना चांगेंग जनबगीदमक्ता ममा मपा सिंगना तौरिबा हुराल लोनागी थबक सिंग खुदक्ता लेपियु हाइके क्लास 10, 11 अमदी 12 एग्जामिनेशन की कोई तौर फिबम जिदा कोई मयांग इम्फाल दा सेंटर तारिबा स्कूल सिंग ये अकोई बदा कोई अनफेयर मीन्स की खोंबान चेनबगी कोई सिगुम्बा यामना येंगबदा नुआइतबा एक्टर ट्रैफिक जाम होइबा लंबीदा दगी मी म्याम कोछन बग्रुंग रुंग रुंग लांग बन पियन यावसंग कुमहै मदौना तौबा तौरिबा थबकसिंग असे खुदक्तगी ngasi gi numisidagi खुदक्तगी लेपियो हाबि वाफम याम थमजरी मखा ताबदा करिगुम्बा असुम चथाबिबा तारगदी कुमाना लौखलौखा थबकता याम इसा इसाना दायित्व बुबिगदबनि हाबि वाफमजु थमजगी कोकमा वुमेन विंग की प्रेसिडेंट असम मेमचाना लिसिंगनी कुनगो हुमदोगी मे तांग हुमदगी थोकिबे इरांग असि हौजिक फावबा इरांग असिगी वारोइसिन पुरक्त्रि क्लास 10 अमदी 12 एग्जामिनेशन सिंगसु कन्ना चथरिबा मतम असिदा यावसंगी थाबल चोंबकी मिंगदा नुपी मचा सिंगना मयांग इम्फाल की अकोइबदा सेल थटपगी थबकसु खुदक्तगी लेपियो अखोई नीबगी हैनबी असि थादोकलसी मयांग इम्फाल की ओइना यावसंग मनुंग खक थाबल चोंबियु थाबल चोंबा मतमदसु येंगबा नुंगाइतबा ड्रेसिंग शेटपिरकनु हाइकी अखोई मेंग फानगी ओइना यावसंग हौबा नुमितगी लोइबा नुमित फावबा खोई थाबन चोंगमने जिंगबची तौबियु मखा तारकदसु तौबिगनु नुआइरिबनी हराउरिबनी हाइदना थाबन चोंगबा मतमदसु यामना अथेंबा नोंग ngaramdai bok chongbadu tawbiganu pu baro phawbadang chongbiu lalasi loiba natri akhoi nuai thokpa yaba matam natri aduna irang parang tawduna akhoi matam mangan gumji रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट की निफुगतरे सुबा मपोकुमोन इंडिपेंडेंट डिमांड डे की थोरम मणिपुर अमसुंग मणिपुर की वांगमदा लेबा पार्टी अमसुंग पीएलए की यूनिट डिपार्टमेंट स्टेशन खुदिंगमक्ता पांगथोकमिनख्रे हाइरि लोन थिंख्रबा लूप असिगी डिप्यूटी सेक्रेटरी पब्लिसिटी रोबेन खुमन की चेरोल अमदा आरपीएफ के सेंट्रल ब्यूरो की मखादा लेबा डिवीजन के मफम सिंगदसु पार्टी की मपोकुमोन का मरी लेना फ्लैग फेस्टून अमदी स्टार न चिंगबा थेतुना मफम अदुकी मियामगा पुन्ना थौरम पांगथोकमिनखे नुमित असिगी मपुंगोइबा थौरमदे पार्टी की फिरालदा इकाई खुमनबा उत्तुना इमालेबाकीदमक थवाई कटखरबा अथौबसिंगी मफमदा कोक नोंदुना इकाई खुमनबा उठखि लोइनाना आरपीएफ की प्रेसिडेंट एमएम ngौबना मणिपुर की मियामदा पीबा याइफा पाउजेल पाथोकपना मरुओइबा थौरम ओइखि आरपीएफ की निफुगतरे सुबा मपोक कुमोन की पाउजेल अशिना मणिपुरदा येलहोंगेदगी खुंदामिनरिबा कांगलुप पुमनमकना अमत्ता ओइना पुनसिंदुना इरेपाक मियामगिदमक हेन मांगजिल थाना कथोकपा ngamba नुंगसी चानाना हिंगमिन्नबा अमसुंग माइपाकपा पुरकपा ngamba ओइरसनु हाइरे आमजू डीआईपीआर सिंधुना हौकिबा फेब्रुआरी तांग 18 वियतनाम चटखिबा खोंगचट अदुगा मरी लेनना खोंगचट अदुदा लमदम असिगी पाउमी खुनाइना थेंगनरकपा वाफम कयागी पाउदम आईएसटीबी की पाउमी ख्वाइराकपम नावबा चोंगथाम अबोइदगी तामिनरसी All Manipur Working Journalists Union amadi DIPR anina punna khushamnaduna haukiba February gi tang 18 da journalist singi oiba tour ama Vietnam da chatki Vietnam gi chana lonchat chuba nomba kanbagi amadi karam na makhoina hingnabagi amadi chaukhatnabagi kari thaudang lori kari development leiri haibana chingba kaya sing lamdam asigi paumi khunaina hakthengna khanghanna bagi damak अशिगुंबा टूर असे आमजू अमदे मणिपुर लेंगा की DIPR अनिना पुन्ना खुशमनना सिनबनी खोंगचट अदुदा DIPR की सेक्रेटरी हुंगयो वर्संग IAS ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की प्रेसिडेंट अशेम भक्ता
एडिटर गिल्स के जनरल सेक्रेटरी युमनाम रूपचंद्र यावना तोंगान तोंगान मीडिया हाउसिंग दा थबक तौरिबा अपुनबा पाउमी कुनगमंगा अमदे DIPR के ऑफिशियल मंगा यावना मियोय कुंथ्राना सरुक याखी खोंगचट अदो मणिपुर की चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फ्लैग ऑफ तौरबा मतुंग इम्फाल की बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तगे कोलकाता फाउबा फ्लाइट चटलबा मतुंगदा कोलकाता दगे साउथ वियतनाम की हो चिन मिन सिटी द थुंखी फेब्रुवरी तांग तरागा निथोइदा पाउमी टीम अदो आमजू की प्रेसिडेंट अमदे EGM जनरल सेक्रेटरी अमदे DIPR की सेक्रेटरी न लुचिंग खुदपू अमना हो चिन मिन सिटी की मफम कयाद पुदुना अहानबोइना मालेम की लम कोइब सिंग मिटेंग नफम अम ओरिबा अरीबा मतम के अमेरिकन सिंग लांद सिजनखिबा टैंक फाइटर जेट सिंग बॉम्ब मखल कया की नोंमै मखल सिंग चिंबसु पाउमी टीम अदुना येंखी हाइरिबा मफम असिदा मालेम की मफम कया दगी लाकपा टूरिस्ट सिंग की पुंगनिंग चिंगसिनबा ngambada natana रेवेन्यू लाकनबगी अचौबा मरम अमसु ओइरे मथंगदा बैम्बू की प्रोडक्ट न साब पोलम कया अमसु येंहलखी मखोइना वागी पोथोक अमत मांगहंदना मदुदगी मखल मखा कया की प्रोडक्ट पुथोक्तुना लाकलिबा टूरिस्ट सिंग की पुंगनिंग चिंगसिलंबता नतना मखोई की इनकम जनरेट तौबदा चाउन मतेंग ओइरमी वियतनामीज सिंग असि शुब नोंबा यामन कनबा मसादा अतनबा अमत यावदबा फुरुप ओइना तवी मथंगी नुमिता खुची टनल्स हाइना खंगनबा मतम अदुदा अमेरिकन लानमी सिंगना अकनबा लान चथरकपदा वियतनामीज सिंगना लोतुना लेरंबा अमेरिकन सिंगी मथक्ता जंगल वारफेयर चथबदा ख्वाइदगी है सिंगलबा वियतनामीज सिंगी लोटफम अमा ओइरिबा खुची टनल्स येंखी मफम असिदा अमेरिकन सिंगना लान तारकपदा मखोइना टनल हुटलगा करमना लोतुना लेरगा कमदौना अमेरिकन सिंगा लानथेंगनै हाइबना चिंगबा पाउमी टीम अदुदा खोंगचट अदुगी टूर गाइड ओइरिबा अमना मयेक सेंगना पाउदमखी हाइरिबा कुशी टनल असिगे असांगबा से किलोमीटर जनी मथक्तनी मसिगी टनल असि वियतनाम गे लान मतमदा वियतनामीज नुपा नुपी अमदि लानमी सिंगना अपिक पयोपाक अमना तौरगा सेमखिबा टनल अमनी हाइना टूर गाइड न वाफम कया सुथमखी टनल असिगी मनुंगदा लांद सोकलबा लानमी सिंगी लायंगफम अमदे लानगी खुशु खुलाई सेमफम फैक्टरी कयासु मतिक चान सेमगटपा टनल अमनी लोइनना टनल असिगी मनाक नकपदा नेशनल डिफेंस स्पोर्ट्स शूटिंग रेंज अमसु लेरमी मदुदा नोंमै कापा पामजबा पाउमी सिंगी मरक्तगी नोंमै कापगी खुदोंग चाबसु फंखी नोंमै मरु अमा कापगी ममलना इंडिया की पैसादा लुपा चनीगा यांखैनी मथंगी खोंगचत्ता चाइना म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया न चिंब चटपा याबा ममिंग चटपा तुरेल अमसु ओइरिबा अमदे टूरिस्ट सिंग मिटेंग नफम अमसु ओइरिबा मैकोंग रिवर द थुंगलमी मफम अदुदा वियतनाम द फंगजबा हैरा युबी अमदे अतई पोलम कयादगी सेमदोक्लबा चाननबा पोलम कया योलंबा थेंगनरक Women's Development Association हाइरे लोक Secretary General Chongtham Ongbi Sunitana Lup Kayana Yausang Kumaiga Mari Lenana Ka Hena Irang Todana Bawapamda Lup Asinasu Mapung Pana Sogale Exam Matam Oibana Exam Tariba Mahiroi Kayada Akaiba Pidanaba Tabal Chongba Numidangi Pung Taraga Matoidagi Hendana Bokonabiu Loinana Aber Tainaba Ishing Hainaba Yaroi Loinana Tabal Chongnanaba चोंगना बनी हाइदुना लंबी लमजाउदा अराक पमियाम दगी पैसा थटकनु लेकाई लेकाई न सिनबा साना खोनबदा सरुग्यामिना सी हाइखे
Development Mera Paibi Association na koliba nongmibungi jagada yaksang kumhei ga mari leinana harau kumhei ka henba abir tainaba lekhom leinang tainaba ising maising hajenaba sigumba sing asi thaban chongbo oraga su numidangi pung 12 dagi hembidaba haiduna akoigi laikai sida lebiriba punamaki mafamda ningsing jabaga loinana mamang da su akoigi luk kaya amana yaksang kumhei ga mari leinana tahoningda pa thodok mayam ama haibirapado akoi nongmibungi Mera Paibi gi side dagi chu sabatsari loinana akoigi area sida su akoigi hujuji tawriba exam sida satra khunai gi yengaga ayepa panba pibidaba amadi lekai lekai na simbiriba sports sida koina mai onsinbiba haiba wakhamse Nongmibung Women's Development Mera Paibi Association gi mai kai daga su thamjari Manipur da NRC semnaba National Security ngaknaba mahusagumna ingtapa hanjinnaba amade terrorist leitaba India ama ohenanaba Rashtriya Hit Sarvopari Sangathana India ki President Prime Minister amade Union Home Minister da memorandum ama pishinkre National President Sohan Giri amade Vice President M Indrajit Marik Tambaga loinana Manipur gi tangdu laita daba phibam athuba matamda mahusagumna hanjin hananaba India gi luchingba singda takshingani haiba wafam sing phongdokhi हमारा जो संगठन मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, एक तो वहां पे जल्द से जल्द एनआरसी इंप्लीमेंट हो और दूसरा एनआरसी इंप्लीमेंट होने के बाद जो हाईवेज हैं किसी भी लोकतंत्र में अगर हाईवे बंद कर दिए जाएं तो किस तरह की परिस्थितियां होंगी आप सब जानते हैं। तो जो हाईवे हैं वो सुचारू रूप से सभी के लिए खोले जाएं जिस पे कार्य करने की जरूरत है। उसके अलावा जितने भी आईडीपीज हैं 60,000 के लगभग लोग अपने घरों से विस्थापित होके आज कैंपों में रह रहे हैं तो उनको भी वापस सुरक्षित उनके घरों में स्थापित किया जाए सरकार के पास। Chadkiba February Taraga Tarukta Class 6 Tamlibi Chahi Taramatoi Kakta Ngairibi Hairok Part 3 Dagi Nupi Macha Amabu Laikai Aduta Laiba Hairok Police Station da ASI Oiba Ningthauzam Muhindro Koba Mioi Amana Nupi Macha Adubu Ikai Kumnaba Manghan Bagi Thaudokpu All Manipur Women's Voluntary Association Akanba Maungda Yaningdaba Phongtorakli Miyam Bungakpi Shenbinaba Lairiba Manipur Police ki Mioi Amana Chatharamliba Thawong asi laibak thibani mioi adubu athuba matamda maralgi matungina matik chaba chairak pigadabani hairi matungda amuk hana tawdanaba akanba miteng changbiu hairi hauji pawgi marathana temrabre amatang lominasi honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule CJ Hospitals Langolna February tarik 19 haujaduna kumanga phawba pangthok jagadawriba free OPD consultation camp asida miyamna saruk yabiu dermatology ENT eye surgery medicine gynecology orthopedics pediatrics psychiatry amadi dental na chingba departments kaya asida free OPD consultation gi khudongchaba pizari loinana medicine surgery amadi investigation singda chada kungi concession pizagani akupa marol gi damak pizari ba number asida paw phawbirakna ba khanghanjari matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup dada Give him a key gano I'll become more Sige yung say, next Pm-Istv na check sim na lapsi laga tamlo ba ni ne? Dadarang se, juhar habaga am takidrabo. Asum na, mayam na machalbog na option lugum. Masige yung masilug, aso yan ang ko kada batagi. Next Pm-Istv na napseli. Next Pm-Istv juhar habati ng laptop na nabasim ba ni? Zaman check mo isi na mana, concrete ka top na tinaba matamda, kapag ng amok na hingal adli. Next Pm-Istv, strength is in the quick. Breki matungda amuka na taram nokchari makhataba pauda thabal chongba nat ki oba phijol khaktamak setlaga chongada bani yausang numit mangani dagi hena thabal chongba yaroi haina apunba nupi lob moirang branch na hairi
Anul Moirang branch ki president Salam Maniton Devi na kudiak piduna thadurok pa cherol amana Moirang Kendra da chatliba English singani kungataruk asigi yausang numit mangani thabal chungba matamda tungi mirol gi damak inat chatnabi kanba ngamnanaba yelhaw mi gi inat ki oiba fijet Pijol setuna thabal chonggadabani yausang numit mangani hendok lagadi thabal chongba yaroi leipak asina mayok nariba kangluk ki irang amasung sel thungi awaba si uraga leisabi sing amasung angang singna lambi da thori tatuna sel nibagi thabak khudaktagi lepkadabani leipak ki sel thungi phibam khanbiraga thabal sinbada sel yamna changna sinbiganu haina appeal tawbaga loinana band party music system amasung light Sanbiriba mapusing nasu miyamgi khanbiraga awaimal asi janaba yabada yariba makai nemna sel lobiu hairi. Jalerong United Front Jat UF ki tarakataruk suba raising degi thoram Mount Ararat Council Headquarters Khopum Subdivision None District ta ngasi pangthokre honoring the past defending the future haiba thim da pangthokiba thoram aduda Jat UF ki chairman Janchui Kamai amade General Secretary Aihong Riam Roy na marueba miyosing oina saruk yaki loinana tongan ba wangang loisingna thoram ga mari leina ba wapam kaya phongdok naki ZUF ki chairman Janchui Kamaina flag chingkhatuna haudokiba thoram aduda Jalerong Tiger Force ZTF na drill pangthokiba ka loinana Khopum area da leba school singi mahiroi singna tongan ba haithoi singthoi be sing cultural dance jadonang parade Jalerong anthem amadi akhannaba isai sing sakhi tongan ba CSO singi leader sing village authority leader social activist amadi kunja singna saruk yakiba ka loinana pastor Jinailung Malangmai Gatau Baptist Church na closing prayer tauduna thoram aduloshin ki. Pradhan Mantri Uchatar Shiksha Abhiyan PM Ushagi Miteng Makada Royal Academy of Law Oinamna Sinduna Nupi Angang Singda Chathaba Miot Mine Amade Masidaki Ngatuk Nabagi Matangda Signature Campaign Ama Oinam Bajarda Leba Royal Academy of Law Oinamgi Principal na Hodokre Bisnupur District ki Oinam Dagi Hauduna District Adugi Tongan ba mafam Singda Koina Chatuna Respect Women Protect Their Rights Let and Gender Based Violence Haibatimda Signature Campaign Hodokpagi Thoram Aduda Royal Academy of Law Oinamgi Principal Elijah Maishnamna Nupi Angang Singda Chathaba Crime Kaya Daki Ngakthoknanaba Makal Kaya gi program Kaya Paikhatkre PM Ushagi Miteng Makada District Asida Leiriba Aikoi Khudimakna Nupi Singbu Ikai Khumnaba Makoi gi hak sing ngak senba yauna Nupa Nupi Khenaba Thamdana Amata Oina Hingminasi Haibagi Paujel Puduna District Asigi Manungda Leiriba Mipung Khudimak Wakal Tahananaba Signature Campaign Ngasidagi Hauduna Hayeng Phauba Bisnupur District ki Mafam Sinba Thungna Chatuna Pangthokani Masida Miyamnasu Mateng Pangbiu Haiki na koigi street corner campaign hairiba koigi oinam bazar dagi hauraga Bisnupur district sigi maroiba mafam khudingmak akoi cover tawjarakanda akoi campaign asi chachagani ngasi phawda koina tawjareklebasi PM Ushagi makhada nupi oibasingi hakse khangdaba yadraba mayamda koina awareness ase pinana bagidamakta akoi sinjaba campaign ni Horticulture Department की Director के देवदत्त शर्मा ना नोमाइचिंग एरिया फार्मर एसोसिएशन की खुथांगदा लौमी सिंह पिरकपा सिंह माई पाकना लोकपंगमले हाइना एसोसिएशन असिगी सेक्रेटरी थांगजम याइमना फोंदोरकली हौकिबा चाहिदा पिरखिबा सिंह चारा अदो फुनाल मरिंगदा थारकपनी नोमाइचिंग एरिया फार्मर एसोसिएशन ना जिंजाक ता मिपाल तांगदबा लमदम अमा ओइना तोंगान बा पोथोक कया पुथोकना बखोनरिबा सिदा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ना ngaklo pirakpada thagatpa phongdorkli अखोइना सिंग थाजरी सी ममांग सही 2025 की अप्रैल दा थाखिबनी अदु हजिकि हार्वेस्टिंग मतमनिना ngasi अखोइना लोकचबनी अखोइना तांजबनी मसी से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ना पिथरगा अखोइना अखोइगी एसोसिएशन फार्मर एसोसिएशन सिना थाजबनी नोमेजिंग एरिया फार्मर एसोसिएशन गे टारगेट टी अखोइगे एम एन ऑब्जेक्टिव अखोइगे कोई स्टेट सिदा मिपांग तांगदबा चिंजाक मिपांग तांगदबा हाइबगी एम एन ऑब्जेक्ट नि अखोइना होनरिसी अतोपा परफॉर्म दा पुसिलगा अखोइना चाबा खोटको तौबा
asi khaiktang urisu kan haunaba honajabani. National Legal Services Authority NLSA amadi Manipur State Legal Services Authority MSLSA Lampel Pat Imphal gi meeting makada Legal Aid Clinic Shamaram amadi Gombirai English School Phundrai anina punna sinduna nomagi oiba legal awareness program ama Thobal District ki Phundai da leiba Gombirai English School da pangthokre thoram aduda Prohibition of Child Marriage Act 2006 and Pre and Competent Legal Aid haibasida District Legal Services Authority Thobal gi panel lawyer advocate Mayang Lambam Swami amadi POCSO Act 2021 and JJ Act 2015 gi matangda panel lawyer advocate Muhammad Zakir Hussain na resource person sing oina wangangki Thorong Mari Lainana Legal Aid Clinic Shamarangi Paralegal Volunteer Dhanajit Chagol Semna Lakada Chahi Lisingani Kuntra Pauboda India da Chahi Sudana Yum Panbaki Wakalon Asimapung Panamuthalasi Amade Child Marriage Free India Ama Uhelasi Haiba Pandamda India ki Mapam Pumbada Chatnariba 100 Days Intensive Campaign ki Sharuk Ama Oina Ngasigi Legal Awareness Program Asi Pangthokpani Haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯉꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2030 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯜ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ Sharuk Amada ngasi Gombirai English School da ekoi program asi sinjari Kairau Kendra ki manung chana laiba Arabti Mayai Lekai Development Association Ground da Club Asina Sinduna Lekai Sigi Oiba Open Gym Sangabagi Thoram Pangthokre Thoram adu da Kairau Kendra ki MLA Laurembam Rameshwar Maitaina Kairau Kendra ki damak tauningba mayam ama leiri adubu COVID lakhiba amadi Manipur gi thodok asina loina thabak to onthokpa ngamdri ngasi phawba Kendra gi damak thabak tawba leptre Kendra sida social worker ni haiba khara leire adubu ngasi phawba thodok wathok chatpa amasung lupa lising manga phawba mating pangbadi leitri phongdokhi Mahana Makatana MLA ama oina ngasi phawba Kendra gi damak tawduna lakliba thabak sing khangbiu Chief Minister na lambi semu haibagi ayaba piba leire Kendra gi semba watlhoba lambi sing athuba da semlagani MLA ama oina tawriba thabak sing kanagumba kharana wakai ngangbagi thabak tawpham thokte Arabti Mayai Lekai ki oina athuba da community hall ama su saduna miyamda kushinnagani phongdokhi Tungda mahakna makatana MLA na miyam gi damak tawriba thabak singbu kanagumba kharana wakai ngangbagi mahutta punna thabak tawminasi haiki Manipur wari se mapan pusal ko ayamba le sabe adu mana musim thokudadi akoi arabti je Manipur manungda khwai gi tok chalamore adu gi mathakta mukso imai ben pisalo sa mayam ma langdung karam tham site le bi ahing ni tom dana phi sa mayam jana imbi pising sel phi mayam je akoi karok ke ni am chong kan division jawa sa bu thoiba adu adu ma ga ti sinari ba phumo khai ba wagi kan ju maro na akoi karok ke ni mangda le ba maring khulani sina ko ayam maxim bu thoiba apaw da am du wate ba adu do hana ko unity am leite adu na khoi si khram maning hala salam me adu angam ba khoi bujikti na ha mayam thole imai Mayam puno kanda punna chakona ba adu marapti adu makang ken adu Manipur ma oina hona sa ju thamjage Thasigi Kungani-pan Phawba numit mari ni chupna chathagadaba Naga Students Union Delhi NSUD gi chahigi sports meet ngasidagi New Delhi gi GDP metro station manakta laiba Kingsway Camp ki police ground da hodokre sports meet asida ngasigi oiba tongan ba timna Naga Shinki Oiba Tongan ba timna football, volleyball, amade basketball na chingma masana singda changdam nagani. Sports meet asiga marilaina na NSUD gi President D. Sojio Mauna. Jahi asigi oina celebrating unity through sports haiba thim da pangthokpa annual meet asi icham chamna sana khotnabagi thorum da natana Naga Singbo amata oina punsinabagi khudong chaba piri phongdokhi. United Association of Kickboxing Organization Manipur gi lamjing makada Wako India Kickboxing Federation na sinba chaliba thasigi kunga taru February dagi 1st March phauba
Radha Siliguri West Bengal da pangthokadoriba Khelo India Asmita Kickboxing Zonal League 2025-26 East Zonda Manipur ki sanaroi kunganipan amadi official Marina Saruk Yarunaba Directorate of Youth Affairs and Sports Government of Manipur ki Director Dr. Mayengbam Bheto amasung General Secretary Administration BJP Manipur Pradesh Langpok Lakpam Devanna ngasi Kuman Lampakta ki lamthakre haina United Association of Kickboxing Organization Manipur ki General Secretary Lari Kengbam Bedikna Phongdorkli Hazil loislak padamarweba pau amuka napijari Minister Yumnam Khemchana Yunan Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari ga unaduna Manipur ki lambi thonggi phagat hananaba takshin kre Laikai ama phaba haibasi laikai adu ki ahlaman amadi naha sing phaba yamna mathau tai haina MLA Thangjam Arun Kumar haikre Northeast India ki saruk asi kari oirakani khanbada akiba pokle aikhoi punsinnadrabadi kanba ngamloi haina Khongnang Thaba University ki BSc Professor N Joy Kumar na phongdokre amadi migi culture na handalum na lobadagi ngasidi aikhoi gi khunai da chatnadaba kaya taunarakli basi afaba nate haina Irabot Foundation ki president Gopen Luang na haikre Aziki oinadi ISTV na pijaba pau matang sa lojare ni tabiri basing ba mukha